sie nye nyaxɔ ɖe akɔ la bena míaɖi o o ame sie nye míaƒe table la le fofo la gbɔ bena míaɖi o ame sie ɖe kuku ɖe ame siwo wɔ vɔ̃ o la ta ame siwoe ŋɔ o ame siwoe ɖɔ ŋdzakuku na o ame siwoe tsɔ gatagbadzewo ŋɔ o ɖe ati ŋuti ame siwoe tuta ɖe emɔ na o ame siwoe ƒo kple atam ɖe abiwo ŋuti o ame siwo ɖu feŋ ɖe alɔme le ŋuti o ewɔe gblɔ bena fofo sɔke o elabena womenya nu si wɔme wole o didi ɖeka le mía si eye nye bena míaɖi mínyɛ be aɖo míaƒe hanyawo ŋuti nu si míebia o la awɔe na elabe nu si míele babiam le gaƒoƒo ya me eye nye be míado dzidzɔ na fofo la akpe na wo bena exɔe na míeyɔrɔ le Kristo Yesu ƒe ŋkɔ amen meɖeku míanɔ anyi minya be anyigba dzi Yehowa da mí ɖo nya kpɔkpɔ ŋutɔa nu ya kpɔm miele menya kpɔ na mia me du bubu me yɔ lɔ Togoe míagblɔ be agu be prefecture ko miele ɖe foto eto yi kpa ŋkɔ ya ye ko nya kpɔ alea minya be ne miele be na dzua anya kpɔ we ya ne miele be na Togo ɖe ma nya kpɔ wu Suisse ma nya kpɔ wu Dubai ya en katã ye Togo ale aleke yɔ hahiãwo li zã hahiãwo sɔgbɔ hahiã gã aɖe li eye nye Mawu ƒe hahiã le Togo nu sie le Mawu hiãm le Togo menya be nuwo hiã mí le Togo nyigba dzi sɔgbɔ ŋutɔ ne etsɔ keke yo dzokeke yo eʋu yo lɔri yo ne le dze Togo ƒe mɔ dzia tse ko ɖum nanɔ alo nkata sia ɖum lo edowo le mɔa dzi edowo le mɔwo dzi ne fi ba meɖi yo le oa edoa ŋe eʋuwo be naɖewo te mi nya be hahiã li emɔ hiã le mɔ nyuiwo hiã le Togo alo fine mi nya be esukuwo hiã alo sukuxɔ ɖeka me sukuviwo anɔ 150 200 le sukuxɔ ɖeka me va mi xɔ ɖokui si nɔnɔ eye nyame yi sukua mi me sugbɔ le sukuxɔ me kpɔ wu 24 gake gbea wobe sukuxɔ me dziɖuɖu sukuxɔ me ame 24 le miaƒe dziehe ya makpɔ gbe ɖo 100 150 150 afia ɖo 100 leke nufiala ɖeka ate ŋu kpe ɖevi gbogbo mɔ dzi be yafia wo no tabi kpɔ be suku xɔ tutu be hahiãwo li alo fine eti le kɔ si akɔmea eti le du sia du mea tabi kpɔ be eti ƒe hahiã li edzo ƒe hahiã li alo kɔkɔenyenye ƒe hahiã li efi yi gɔtawo le ya woɖɔ kɔdzi ƒe hahiãwo meli ya kɔdzi ƒe hahiãwo li mi be suku ne tu sukuxɔ ye nufialawo meli o ɖe nufialawo ƒe hahiãwo meli ya dɔyɔlawo ƒe hahiãwo meli ya hahiãwo li zã ne miegblɔe kaka miagblɔ be ega ƒe hahiã li alo ga ƒe hahiã ne miado mɔa egae ne miatu sukuxɔwo egae ne miaxɔ tsitsawo egae ne miaxɔ dɔyɔlawo egae ne miatu kɔdzi na wo egae ne miaƒle nu yiwo akɔ wɔ dɔ le kɔdzia egae
fifia ne mawo katã li ye nuɖuɖu meli o ne ga le asi o ye nuɖuɖu mele asia me o le ta míagblɔ be nuɖuɖu hã hiã alo fine gake le yawo katã godoa nu ɖeka ɖe le hiãwo yi medo ne dzesi kaba o eye nye tsitretsiɖemelawo ƒe hanya fiya eya meganye Togo ya Congo Democratic Republic of Congo etsi ko edza ko wòlɔ enuwo ƒu anyi ta nyakpɔ fiya amewo le nyakpɔ zingi ɖe le fi ma nyɔkɔ zingia exɔa etogbea ɖiɖi etsi ko egblɔe va yi ta amewo yi va kpɔkpɔ ame yiwo ku le fi ma wohiã nu ke tsitretsitsi ɖe me ƒe gbedoɖalawo haleluya amewoe ma eɖanye ba me o eɖanye tsi me o ele be míado gbe ɖa hahiã li hahiã yi hiã Mawu egbeawo ye nye tsitretsiɖeme gbedoɖalawo haleluya Daniel ƒe agbalẽ eta 4 tso kpukpui 13 yi 10 Daniel ƒe agbalẽ eta 4 tso kpukpui 13 yi 10 va fi ma ɖo fi ma mana míase nu ye le zɔzɔm gɔme Nebukadnezar enye fia le Babylon eɖu fia eƒe ƒe 3 me eɖu Egypte hawo dzi vɔ eɖu dukɔwo katã ƒo xlẽ dzi vɔ ta ŋutifafa li ne zɔ aʋawɔwɔ megali o ta evo eƒe dzua etso dzua hã ne wo hã ekpɔe nya be etso dzua ta nenye be ŋutifafa li ekema miakpɔ be ele eɖo anɔ gbe bɔkɔ alo eya ŋutɔ gblɔ be ye le gbe bɔkɔ le eƒe fiasa me ta enɔ ta me bum fifia ko ne va lo tso fifi la ko ne va ko ne dze anɔ dodo wa tso tia tso amen ta nuwo katã le edzi ne nyuie gakea ebe ye mlɔ anyi le eƒe fiasa me ye ku drɔ nu ye kpɔm le eƒe drɔ mea ena dzidzi ƒoe vɔvɔ le ye yɔ ame yiwoe nye gbesalawo akunyawɔlawo afakalawo mamisiwo be ne woava adzi drɔ̃a gɔme na ye gake ame aɖeke mete ŋu ɖe gɔme na ye mlɔe abe Daniel vava si woyɔna le yeƒe trɔ Bel ƒe nyanu be Beltetsasa ebe eya la Mawu gbagbe ƒe gbɔgbɔ le eme ebe yeƒe Mawu Bel igɔme nye be Nebukadnezar le nu ƒom na mia enya be Mawu li si ƒo Mawuwo katã ta si enye Mawu gbagbe gake meyɔ eɖokui Mawu masubɔla o minya gɔme se o meyɔ eɖokui Mawu masubɔla be ebe yeƒe Mawu Bel eye Daniel ya va mlɔea ebe Daniel va mlɔeba la Daniel va vɔ mekpɔ Daniel abe ɖe Mawu subɔlawo eŋlɔ oyɔe le fia be eyɔe be dzokatɔwo ƒe amegã ne mi xlẽ le Fransigbe ko miakpɔe leke wògblɔ le Fransigbe me regarde-moi le verset je vais voir verset 5 oui
En songe, il m'effraya et les pensées que j'avais sur mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. C'est le 5 chez toi, ça? Oui. C'est le verset 7. Alors vinrent les devins, les enchanteurs, les chaldéens et les Ok, augures. il y a vraiment un décalage, oui. Et je dis le songe devant eux, mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Mais à la fin entra devant moi Daniel, dont le nom est Belsatsar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints. Et je dis le songe devant lui. Ok. Verset 9. Belteshazzar, chef des devins. Amen. Amen. Fia Nebuchadnezzar, meilleur Daniel vere. Enye mau jipo vito la subolo. Eyi ebonugo afaka la ofa magan. Nene ma yakpo ema. Igome enye be mebu mau be enye mau Daniela enye mau subolo. Ka kemi kpo ni oya glo na mira. Le nu di mi tutubro le fiere Daniel ba gban la mo le comme ye Daniel te buta mo ngolo manye Yehowa ha glo na be ngolo nu yo nu ye nebu kana zanto kpo e yo ngolo le yanto be gbeme yanto ngolo ye Daniel na na mi nya le fiere ebe ye mo anyi e kudro le fe fia sama manye be efe aba de mo nyolo manye be de mo kpo ndu fianyi ma olo manye be na ne le hia molo manye ba me de hwa ba de nti eta le ta mo bu molo e lenti fa fama ba be ye kudro e ye kpo le fe dro ya me be ati gandeli ba ti ya de mi e ati ko kaka de jipo e pa ngbao e pa lo ke kaka dani gbao pe mlenu oke e pa ngbao nyu ke vio va otore pe angbao me e o le pe enu odum anigba ji lao ple amo kata dua pe ekuchecho amo bona de pe vovolite Cassien, ye kpobe ame ade, ame kokwe ade, betakpola ade, de chojipo, eyova, eyobe, mila atisia. Mi gble epekpe ade, egume. Mi nabe, cheona kakalepe, angbaome. E la okata na kakalete amona zolete kemi de koso e yama e mi ati de egbema la odoma mi able de fima re yo ma adre eye mi ade amagboto posusu la ma ne wadugbe Planlao, ahom na pui. Abasia, enye jolao, betakpolao, plamokoko, fe se bedede, sedede. Hallelujah. Bele nye tegan kpɔkpɔ me le nye gbɔgbɔ me siwo me kpɔ le nye abadzi le nye mlɔƒe menɔ nu kpɔm eye kpɔ ɖa ame siwo le ŋdzɔwo dometɔ ɖeka sie nye ame kɔkɔe ɖi tso dziƒo eye wòdo ɣli kple gbesesẽ gblɔ bena mitso ati sia milã eƒe alɔwo
mi bubu eƒe aŋgbawo le ŋuti eye mi kaka eƒe kutsetsewo mina alãwo nasi le ete eye dziƒoxeviwo nadzo le eƒe alɔwo me. Hallelujah. Eye woyi edzi eye wogblɔ bena ke mi gblẽ eƒe kpo la ɖe gume afi si eƒe kewo le eye mi blɛ kple kɔsɔkɔsɔwo kple gayibɔwo le egbeme ƒe atiwo me. Dziƒo zãmu na ƒui eye ne ɖu gbe abe lãwo ene. Eƒe ame ƒe dzi ɖe woaxɔe ɖa le esi eye woatsɔ egbemelã ƒe dzi anɛ. Ɣeyiɣi 7 woayi le nɔnɔme ma me. Ebe esia enye esegbeƒãɖeɖe tso ame siwo le ŋudzɔ gbetakpɔlawo gbɔ. Esia enye gbeƒãɖeɖe ame kɔkɔewo ƒe sedede bena ame gbagbewo adze si bena dziƒoʋĩtɔ la ekpɔ ŋusẽ ɖe amewo katã dzi eye wòtsɔ afiaɖoƒe na ame si dzroe eye wòkɔna ame vlowo kekeake hã ɖona ɖoƒe ma le amewo dome. Hallelujah. Nebukadnezar le nya ya gblɔm ebe eye yekpɔ ŋutegã ya vɔvɔ̃ ɖoe eye yedzo nyanyanya tete ebe yeyɔ amewo katã be woava ɖe dro ya gɔme na ye be yɔme kawo akunyayɔlawo afakalawo gbesalawo eye wova wo dometɔ aɖeke mete ŋu ɖe egɔme na ye o. Mlɔeba Daniel va. Daniel ya eyɔe be edzotɔwo ƒe amegã. Nu ka gblɔm mele o. Nebukadnezar nya be Yehowa li eye enye nyateƒe ƒe Mawu gake meyɔ eɖokui mekpɔ eɖokui abe ame yi ate ŋu subɔ Yehowa o. Amewo li egbea wole anyigba dzi wole Afrika wonya be Mawu li. Menye be wonya be Mawu li eta wole Mawua subɔm ɖo. Menye be wonya be Yehowa ekpɔ ŋusẽ ɖe amegbetɔwo ƒe fiaɖoƒe dzi le anyigba dzi eya ta wo hã wole subɔm ɖo. Menye be wole sɔlime yim eya ta wole Yehowa subɔm ɖo. Hallelujah. Wonya be ame aɖewo li woyɔ be pastorwo ne wokpɔ woayɔ be pastor gake le woƒe dzi me wole kpɔ me abe afakala ta wobena wona yewo abe afakala ene. Gbedzi ma gblɔ na wo bena ele be tsitre tsi ɖe melawo natso le du ya me. Bene ame yiwo xɔe se be etrɔ subɔsubɔ kple Mawu subɔsubɔ nu ɖekae. Afakaka kpakple gbexɔxɔ tso Yehowa gbɔ enu ɖekae. Wo katã gbɔgbɔme nyae. Ne woadze si be Yehowa ɖeka koe nye Mawu. Edu sia du dze na kplɔla yiwo le kplɔ ma. Hallelujah. Nu katã yewo gblɔ na nenem o. Abo wɔn ŋutɔ da akɔ na woƒe kplɔla. Alo? Nu ŋutɔ mi da akɔ na dukplɔla
ame mi tsa kama mi ɔntɔ dze ne mi ɔntɔ hiã me ma mi ɔwɔ da kɔ ne agblɔ be yɛ me va yi da kɔ eye me va yi da kɔ ɖe nu ka ye wɔ bene Mawu natsɔ ame sie le ebe dzinu ada ɖe dua nu ɔwɔ nane ko Afrika no be woada kɔ na dukplɔla wa mia nu ye dzɔna ye nimenya wa ema ye le dua me ye wowuna amewo buna wo ye wowuna amewo ne ganye ekɔme be dzikpɔla tete ko tsatsa ge woada kɔ na maire hey kema wodze dudi agboto fi egbɔto fi koklo to afi ekologo to afi dzakpata ƒe ble to afi dzakpata ƒe tso to afi oyi gbesa ge dzoka wɔƒe woaɖi nyi le afi woaɖi nyi le sɔkɔɖe woaɖi nyi le kara woaɖi atiglinyi le tovi woaɖi to le ahudzo haleluya afi anɔ yim anɔ ga mam na amewo mi da kɔ na nye mi da kɔ nam mi da kɔ nam yewo da kɔ na wo bokono wodo dzekɔ gɔme na amewo edumeviwo wobe mia ɖevie la ne gbe yi ko nenye be wokplɔ amea yi atigeli gbɔ wokplɔ yi esoƒe wokplɔ yi edakpɔme wova yi wɔ nuwo nɛ ye wozu kplɔla ɖe nu ka be nu ye wòawɔ matigeli kɔ aɖe susu nɛ menye da ya tutu ya dukɔ tia dukɔ ɖe kplɔla yi le kplɔ ma dukɔ ŋutɔ wɔ kplɔla wɔ ne mía mi yɔ mía ɖokuiwo be kristo tɔ ɖe leke míawɔ afi ye kplɔla si ya wɔ Mawu ƒe lɔlɔ̃ le dua me wòate ŋu anɔ zikpui ma me Nebukadnezar be wogblɔ na ye be ele be esia nye sedede segbeƒãɖeɖe tso gbetakpɔlawo gbɔ esia nye esedede tso ame kɔkɔewo gbɔ bena gbagbewo adze si be dziƒoʋĩtɔ la eye eɖu amewo dzi eye wòtsɔ afiaɖuƒe na ame si dze ŋu ekɔ nana ame sie nye ame vlo le amewo dome hã yi gɔme nye be azu dukplɔla le anyigba ya dzia menye be amea sesẽ ta ye o menye be amea nya nu ta ye o menye be amea dze ɖeka ta ye o menye be ga le amea si ta ye o gbɔgbɔme nue wònye na zi geɖe gbɔgbɔme nyae ta nenye be mami siwo te ŋu le nu wɔm na ame yiwo be yewoazu fia le du me nenye be malẽwo le nu wɔm na ame yiwo woazu fia le du me ye kristo tɔwo ye wometsɔ ɖeke le me o meka ƒomevi ya yi fi ma yena amea yi fi ma abe mami si vevi ɖe meka be lɔlɔ̃nu ye wɔ meɖe kuku me le kɔkɔma va biblia megblɔ le fi ya be ɖe Mawu ƒe sedede o ebe gbetakpɔlawo ƒe sedede medzi magblɔ na wo be edzua ƒe nyonyo le asiwo me leke megblɔ edzua ƒe nyonyo le wo asi me eƒe gbegblẽ hã le meka be asi me o le wo asi me egbea mate agblɔ na kpakple kaka ɖe dzi be ha ɖewo dzina togbɔ be menye biblia me nyawo kɔ kpa ha le teƒe mía de nyigba lɔlɔ̃ sia menye nu nenye woaƒo asi o mía tɔgbuiwo tsɔ woƒe agbegblẽ ɖe ta xɔe na mí
eɖo nye kpli wo hã dzi be míawɔ míatɔ sinu vevie dodo ebe nuvevie nyanya nyakoli nyanya ɖiɖoɖo kple ameɖokuitɔ dzidzi gblẽ míazɔli hegblẽ mía denyigba la ale gbegbe ye woyi dzi be denyigba wo nyonyo denyigba wo gbegblẽ ale si míawo míedzi la nenema ye wòanɔ denyigba wo nyonyo denyigba wo gbegblẽ ale si míawo míedzi la nenema ye nanɔ míedzi na hama meka nya ha mi sugbɔ vɔ ɖeka eve etɔ̃ ene ewɔ ɖe menye o ewɔ ɖe miadenyigba lɔlɔ la menye nu enye woaƒo asi o mia tɔgbewo tsɔ woƒe agbegble ɖe ta xɔe na mi eɖo nye kple wo hã dzi be miawɔ miatɔ sinu nuvevie nyanya ɖiɖoɖo kple ameɖokuitɔ dzidzi blu miazɔli xlẽ gblẽ mia denyigba lɔlɔ ale gbegbe denyigba wo nyonyo denyigba wo gbegblẽ ale si miedzi ko nenemae nanɔ hã míatɔ mi le ha dzim mi megɔme sem o nenye mi ko be ame kana ye ame ye awo ewoe nye kpli woe míatɔ míegblẽ kpakpe míaƒe nu be dua ƒe nyonyo kple eƒe gbegblẽa ele mía si me inya edzuimetɔwo dzi ma ɖe ŋutsu aɖe nɔ anyi wobu ne le dua me ale gbegbe elabena alɔme nɔ esi me ye yi suku amewo katã le dua me ngbe me ye yi suku dzuameviwo ame yiwo ti dua me ye yi suku o menye ɖohi ya edze ɖeka wo vɔa ne woyɔ dzo takpekpe ne wotsi megbe hã afi va ne wole takpekpe me eya va ɖoa ɖo trɔ dze egɔme ɖɔ eva ɖo ne egblẽna nyi nyame nyo hã ɖo la ƒo asi kpe nɛ nu katã ye o kpekpe le ŋuti eɖeku eme kɔa kpekpe le eŋu medzi be nana be kpekpe ne ɖo ŋuti o menye ga ya na kpekpe aɖo ŋuti o ɖo ega ya nu va yina ise gɔme na ma oh Lord help me ega ɖe enu va yina minya ame aɖe le Togo egbea nye kpakpli etsɔ ƒome ŋkɔ ɖeka ne nya ƒome ŋkɔ nye kɔ anya be ƒome ŋkɔ ke ɖe yi va yia ne yi wode fi ma la ƒoea ame sia ame nɔ bɔbɔ ɖe sia be le tutugbɔtugbɔ na ɖe enu ŋuti ene elabena enɔ mam egbea ɖe agate me egbea meka ega le dzɔdzɔ tsɔma ɖe leke efiawo yɔnɛ o leke fiawo yɔnɛ gblɔ ma se la nye ŋutɔ biɔ gblɔ nya ma se kaba la game meli o míanɔ fia ga gave meƒu kanye o gba yi tɔ ɖe hallelujah va me di be ma gblɔ na o be
wo Kristo tɔ kpekpeme ate ŋu anɔ asi o. Megagblɔ nam be game le esi takpekpe mate nɔ esi gbeɖegbeɖe o. Megagblɔ nam be yemede sukuwo takpekpe mate nɔ esi gbeɖegbeɖe o. Megagblɔ nam be yemenya Biblia nyui ɖe takpekpe mate nɔ esi gbeɖegbeɖe o. Ame yawo ŋuti kpekpe le ame yiwo he de se toa. Nye gblɔ be wonye Biblia fialawo. Womegblɔ be ega le wo si o. Womegblɔ be lãme katsu le wo si o. Ɖeko wo be yewo de se be mitso atia. Mekawo nye ame siawo tsitretsi ɖe me la wo yɔna wo ame siwo dzɔna ŋu. Yesu Kristo gblɔ be minɔ ŋudzɔ. Pe nu si megblɔ na mi la mi gblɔ na amewo katã minɔ ŋudzɔ eye miwɔ nu kɔ mido gbe ɖa. Miwɔ nu kɔ minɔ ŋudzɔ eye miwɔ nu kɔ mido gbe ɖa. Gbedoɖa la sie nɔa Mawu ƒe ŋkume, sie wɔ nu si Mawu hiã, sie nɔ agbe ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu, sie nya Mawu ƒe dzi. Ame ma eɖo kpekpe le Mawu ƒe ŋkume wu anyigbadzi fiawo katã ƒe ƒuƒoƒo. Agatrɔ gblɔe ke. Afrika ɖeka ewɔna be edukɔ blaatɔ̃-vɔ-ene li. Ne woƒoƒu woƒe kplɔlawo katã, yewo gblɔ nya, yewo lɔ̃ ɖe dzi be nenema yewoawɔe. Ye ame aɖe ƒe 8 koe le si, ƒe 20 koe le si, ƒe 20 koe le si, vɔ enya Mawu teƒe dzidzi. Ye wòtsɔ eƒe agbe ɖo anyi be yeanɔ tsitre tsim ɖe me na dukɔ. Eye nu yiwo gblɔ be wole Afrika mele Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu. Mawu ɖe eƒe lɔlɔ̃nu ku ɖe Afrika ŋuti fia ƒe 20 vi ma. Ye wòse be nenemae Afrika dukplɔlawo katã ƒoƒu eye wogblɔ be yewoawɔ enu sie tsitre ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti. Ko ye oyi Mawu ƒe ŋkume. Yehowa, nu yi ye Afrika dukplɔlawo gblɔ ye ya ɖe, etsitre ɖe wo lɔlɔ̃nu ŋuti. Ewoe ɖe gblɔ nam be leke ɖe, sia leke ma o. Be owoe le anyigba dzi lo, owoe le teƒe kpɔm. Ale ye ne be yeawɔ ya. Ɖe ne lɔ̃ ɖe dzi na wa. Ko ye ne tso. Eye be eva yi ƒle temps d'antenne le menyo leke mi yɔna ne télé ka eli o. Alo mehiã hã eye YouTube. Ale enye kɔmi yawo tse tɔdzidzia dziƒovi tɔ la subɔla gblɔe nye si. Ale ame ye tɔ ɖe Yehowa ƒe ŋkume ɣeawo katã yi. Ame ye nya Yehowa ƒe lɔlɔ̃nu. Ale ame sie nye gbetakpɔla le anyigba ya dzi, le Afrika anyigba dzi, gblɔe ya. Nu ye Afrika dukplɔlawo kpe ta gblɔ le Addis Ababa. Esi wònye be tsitre ɖe Yehowa ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti ta, megbe le eme. Le Yesu ƒe ŋkɔme, mava eme kpɔ o. Enya ma megba afɔ nɛ. Ekpa. Ewɔ nu kɔ. Atakplo. Nu katã yo. Eɖo kpekpe. Le Mawu ƒe ŋkume. Yehowa be ame le asi nye. Ne ame ɖeke mele Yehowa si oa, aɖe asi nu ye amegbetɔwo abe yewoawɔ. Meɖeku be eme kɔa? Nu ye amegbetɔwo be yewoawɔa, aɖe asi woawɔe. Vɔ ne nyi be ame ɖeka pɛ le Mawu si, yo tsi be manɔ nenema ko manɔ nenema.
Hallelujah. Megagblɔ na be ne yi ɖeka ko yi kpɔe nenema ɖe ko evɔ hã yi ɖeka menye ɖeka nye kristotɔ mi kristotɔ mi sugbɔ meka gblɔ mi sugbɔ. Eliya ame koe hã nye. Womedzi tso ƒome xɔŋkɔ aɖeke me. Biblia me katã be nya tɔa be ŋkɔ. Ne ƒome gã aɖe me wòtso woyɔ tɔa ŋkɔ. Ao! Womeyɔ tɔa ŋkɔ. Biblia me woyɔna nyɔnu ŋkɔ ta nɔa tɔa nye medzi hã. Tɔa tete tɔ be ŋkɔ mele esi o. Wobe Tishbitɔ. Gɔnye be edui me wodzi le nye Tishbi. Fi ma wodzi le, fi ma yo he le o. Oho! Esrɔ̃ le esi o. Biblia me gblɔ. Edzi vi kpɔ. Xɔlɔ̃ le esi o. Oho! Ede agble o. Oho! Asiwo tsana o. Dɔka wɔna. Kpawo! Obe! Eye Eliya. Tishbitɔ. Ame si to Galatɔwo dome. Nu ka ta woyɔ Galad ayɔ? Galad gɔme nye anyigba sesẽ. Ekpenyigba. Mebe ɖe ame yiwoe le agbe le nɔnɔme nyuiwo me ɖe mete wɔna nu gã aɖeke o. Ame yie nɔ agbe le fi nɔnɔme sesẽwo le. Yesu Kristo ŋutɔ wobe enye enu si mie tso ekpenyigba dzi, anyigba ƒuƒu dzi. Fi ma ye wonyi ŋutsu ya le. Biblia me fi ko wa doko egblɔ na Ahab be meka nye Ahab efia. Israel fia nye Ahab. Nenye ɖe va do ɖe gbɔ be efia bubutɔ, woagblɔ wo egblɔ na fia bubutɔ be alo doko be gblɔ na Ahab be yi gɔme nye be enya ame yi ƒomevi wonyo ta, enya kpekpeme yi le si ta. Doko wa do ɖe gbɔ be Ahab. Nyonye mi nya gɔme sem o. Ahab. Yehowa, Israel ƒe Mawu, ame si ƒe ŋkume me tsitre ɖo. Ele agbe. Mele gbɔgblɔm na wo bena etsi aɖeke madza le anyigba ya dzi azɔ. Zãmu tete hã madza o. Negbe le nye Eliya ƒe gbenu ko. Edzo. Hallelujah. Meva be ɖe. Efia habubutɔ nɔ agbe tebe. Nu me ya gblɔ ne gave o lo. Menye nye o lo. Nye tɔ nye ekunue. Nye ase gblɔ me nyo sia. Eta ne me gblɔ no vo hã de. Do asi nudzɔlawo dzi tia. One ga wana ke na mo. Dzo agbenye ŋuti nam tete asia. Agbenye ne xɔ asi le gbɔ lo. Manɔ afi ma gblɔ ɖo sia. Mo na ne mo. Ebe Ahab. Yehowa Israel ƒe Mawu si ƒe ŋkume le te ɖo ele agbe. Zãmu madza o. Etsi magaɖe te le anyigba ya dzi o. Negbe le nye gbenu ko. Ekpe ko. Edzo. Minya. Akadze Ahab be Arabatɔ sugbɔ le du ya be zɔ. Arabatɔ sugbɔ. Do ale ke wodo na wo. Wobe edo na nuka lãgbalẽ wo. Wotsɔ na lãgbalẽ kɔbla na dzi. Womenya fi wotso. Le ko va wɔ nua. Ame aba ɖafa awɔ nu kɔ etsi. Ndati aɖafatɔ ma.
mi kwa hana nyama no to kutukutu nyuire na nyama no nam jota madareji ole maji consider de mke dan no kaka me foka ba yo ta menya be zam mejo okay bon kaka to agbe me ga no ha de ko o va fo ka ba yo fo jam mejo o enu do gore nu nu ekia me ra pa to menya ekia o consider de ka zam mejo le tireka zam meja kaka wa ba tija le ti ve le ti ton enya ya de folo le ti ya de mina midi nchwa bomo o va le di no bo senko le fi kaka odo fi mi akoa o bo magali o ne mi senko mi ye no bo kama todo moto va do do ba mi ame a hedie le mi pa mi va mi va lilo kaka no va doko ame o be fi ako no va magali o quand mi ble mia yeah o chotale o nukubo e poi de kare ka o moton bla fin yewa va bulona be ba ko do ko fi aha manati aja hallelujah okay Elia ba la ko do ko fi aha na po fuju kwa ya fonu pa ko jukwa e si jaja gbe ya okay o fuju kwa abe do have ya tontini vo do have le jukwa to chaka do ba yi owe wa yo ba do mega glo aha manya avon de kele jukwa go no nyani mi le nu apo ma u fa mere ma fo anu von so amede nti la ma bubu gbo no do nya de ihe menyo be agbona e kofire aba igbona kofi no do nya de ha agbona jukolola re a dogo jukolola agbeleni nyamanyo manyo ba no va e juko ba nkumere juko ato e wa agbo ma va agbo jukolola to na juko ta ho va do juko agba e va sere kaye mi ano ajovodun ne mi ekpobe ba le nye mawa mi subue ba ne mi ekpobe Yehowa ki mi subo Yehowa le po dodonu dale mi nya mi miawa egbere ba subo la o le mi adome astate subo la o ti le mi adome ta mi adi enyi o me ve na mi ba subo la wa cha de ka evelia le nya ma ho bal subolo wa savo na okwe bal nchema wa vasana Yehowa ya meike hobe vosala ye menye amye de botor ke ya dojo mache si ma va akati ma va na ne krema va nya wolan kwa dere vosama kuleji nya yoye nya yobe be mawa o cho de yobe bal nchema yo Yehowa ameke do ya yoyo anti kule joa ni fati mi akwa mama nye maulo isa vieux enyonto bal be subolo nya glori lo o de siade bal metondo nyansio Elia oto ejoge okay ta ama kona Israel yowe Yehowa enye mao ta ocho tale bal pe nunola nya glori la alla fanen ma voilà Elia mo wadova ouais oh ouais au ezon yo joyi Carmel toi tame yo de wasubola bene vai para la fugoma para vere etibona e gatro nane kama tesire kama e no yi kaka si bosi adre yo le gbe adora e onuko e bo kota kode atame Legbedora. Yehowa. Nko me no. E me doje si vere. Ele vobe. Ameyawa. O tracho moaji. O gban legbo. Va mbo subo. E jwa polola. Jo va ede.
etrɔ subɔ la ƒe fia ƒe vi ye wòkɔ trɔ subɔsubɔ kɔ va eye dukɔ bliboa katã le trɔ subɔsubɔ me. Mekpɔ be dzi ve nɔ eye mekpɔ le wo nya me be egblɔ be ne va emelia yeana be edzi atrɔ zu akɔbli eye anyigba azu gayibɔ. Eya ta ye medo va de gɔme na wo be eye menye wo nyaxɔ la menye wo gbexɔ la menye wo segblɔ eye menye nyaxɔ ɖe akɔ la ɖo nu mexɔ nya ɖe akɔ ɖo nu ɖe tsi ma bena woatrɔ ɖe ŋuti wa megbe be tsi magadza o negbe le nye gbe nu fia ne wɔ ɖe dzi ƒe etɔ̃ kple afã sɔŋ ya tsi magadza kpɔ ye ne va yɔm ne dɔm ɖo ɖe fia la gbɔ be magblɔ nɛ be ne ƒoƒu amewo ke ma tsi adza. Nu ye wɔe be wonɔ trɔ subɔsubɔ mea meɖee ɖa ame yiwo le wo kplɔm le mea meɖewo ɖa efi azɔa Yehowa ye ne be tsi ya ne dza ʋu dziƒo nu megblɔ be ɖe Mawu te gblɔ yi ne ekɔ eɖokui kɔ fia ta tsi adza ta ye ekɔ eɖokui va fia vɔ kɔa tsi agadza o tsi megadza o ka ye o awo yɔ gbea dom ɖa gbea dom ɖa gbea dom ɖa ka nusrɔ̃la trɔ subɔla wa gblɔ nɛ be kpɔ nane abe yebenya ne wate yɔ ma be lilikpo ye wòlo lilikpo ye ma ele abe ɖevi va kɔŋɔŋu ne yina va gblɔ enu kom yina va gblɔ na axa be ɖe ne na be tasi adama ne dze mɔ kaka ele ne tia va si ke etia do Yehowa va si va Eliya dzi eye wòƒu du kple afɔ dze to tasi adama ŋuti haleluya. Agblɔ na be ɖe Eliya eya ame tɔxɛ wòkpɔ nu ye Yakobo Yesu nɔvi gblɔ tso eŋuti ɖa Yakobo ƒe agbalẽ eta 5 kpekpe 17 kple 18 eve Eliya nye ame si me dzidziwo nɔ abe míawo ke ene dzidzi kawo anuɖuɖu dɔwune tsikɔwune ok ekpɔna amewo ƒe aƒe wògblɔna be ne hã etɔ ɖewo le aleke anyo ekpɔna amewo ƒe ʋu agbekagbe hã yatrɔ dzidzɔ afɔzɔzɔ gbekagbe ya dzidzɔ kekedodo gbekagbe ya dzidzɔ dzokekedodo gbekagbe hã ebe ʋu maganɔ gbegblẽ ɖe kɔ ɖe asia kɔ na me numawo le hã me gbe sia ekpɔna ame aɖewo srɔ̃wo dzra ɖo fine gbekagbe hã ya dzra ɖo na ye srɔ̃ ŋutɔŋutɔ ɖo nye mekpɔ ɖe srɔ̃ hã nu katã mekpɔ ɖe srɔ̃ be ɖe medo ŋu ɖe ame ɖeke ŋuti kpɔ lo be ɖe srɔ̃ gɔme ya amewo kpɔ be ŋutete mele esi bo ate kpɔ esrɔ̃ dzi o gake ame hã ya va ɖe srɔ̃ numawo katã nɔ ye hã tsi gake be ɖe edo gbe ɖa atraɖi be tsi ne gadza o eye tsi aɖeke medza o ɖe anyigba blibo la dzi eƒe 3 kple le ti 6 o eye wogado gbe ɖa eye dziƒo nati eye anyigba tse eƒe ku igɔme nye be ne tsi ne dza be tsi ne gadza o egbe ye wòdo ɖa be ne tsi ne dza egbe ye wòdo ɖa haleluya tsi ɖe me la minya eye wòdo gbe ɖa be tsi ne gadza oa menye be ne yakɔ wɔ vɔ amewo ye o gaɖo me ame ɖewo ne be awɔ nyui na woa ele be na ƒu fi woase veve le nu ya do veve sese na woa eye ya na kafi woanyɔ wole Baal subɔm xɔ se be nane ma wɔ me yewo le eye ye tsi megale dzadzam oa eye wova kpɔ be wo be wogblɔ na wo be Yehowa ya na fi tsi adza woɖe asi le Baal ŋuti haleluya. Va Eliya metso ko wɔ nenema o enɔ Yehowa ƒe ŋkume enya Yehowa ƒe dzi ta wò hã nenɔna Yehowa ƒe ŋkume wò hã nenye tsitretsila ɖe me la na dukɔ yiwo me Mawu da wò ɖoa
Nous y Israël normal et nous dit vraiment Elia. Et au quoi quand il m'a ouvert comme Yehowa allait créer un messie de Israël. Tu Égypte ni bandji afio zuduko nena oto abafu nena oto Jordan netro amalekito longo netro amonito longo ne wo eyakle kamana nena tioto ekpeme. Nous katai wa trolenti wa leke leke na wa fi wa trolenti o. OK. Ne verse ma bele me laisse-moi. Nene nabe o second ba nye na jam enye na tia. Comment pas t'introduire ni. Yo va de befa. Wa meneni. Wa meneni we. Wa meneni. Agla bobi masubo. Ni masubo ta ni de kan kama fe o. Kristo to ko gba be de ko asubo afia onani. Bala fi safo be nya to we nye de ka ba magba lo je chomia nya ike na ba je chomia nya ike na ba we be de wa sogbo afi je ma glo no ba manya agbo so ba nya yo Mose e adaka Israel du comme li boati trenti Blonya si apo evidenti. Yehowa kwa kaka. Adafu. Yo blona Mose be. Sorry. Nka do mo. Yo blona Mose be. Opo du kosia. Poda. Du kokola liya onye. Ke azon Mose. De asilenti. Bana nye donju na flado unti. Bana ma fiao ma tro la nigbanji e ma o de ka na trozo ju ko ganam. Hallelujah. Manya mede Mose ma hia ba ma na glo na be ju kokola lia onye Mose ntonya be ju kokola lia e enu yetu Mose le me yan ntonya. Allo? If you are le gbogbo na ebere zukoko la lie ta bene dasie o Mose le ombe yemele o Mose klimele la njem ta fia de dokio da le mo manam ba nye ho ade ma onuko ma chrozi reka for coffee na ma ogbanya ma na ode bueno kaba alo kabanto tutuo na fima de ko sema alo dakwele na fima de ko ma usena glowe kabanto we kaba mais c'est fima mo se tote le poju ebe eye ma wo Mose o kofi o akwele na azu jukogan. Alléluia. Amen. 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 Ne verme, kaba. Moi, c'est moi, non. Bible avait. Eh, Mose, pour koko na Yehowa, et pour mavula, de tu kolata. Mawe, Mose. Menyanya iglo melela. Mabere ma onko. Achro. Ne ma wo Mose. Na zuko gana. Zuko gan wala ni ba. Enya Israel me zuko gan de ko. O ma wo ya trozo zuko gan. Mose probe ma wo nya ala sesen. Ebe Yehowa. Tote ma nye a dum na ologa kelo. Israel de eno Egypte na boyome. Whatever day ple abosese. Pharaoh ti eyo me kwa ple papa ko ple tasi Adamu ne nyro de abaku ame. Amova cho le mota ne de oda longo.
vɔ ne do ŋugbe na ne do anyigba ɖe be ŋugbe na woe ne mekplɔ yi anyigba dzi oa ɖewo ava gblɔ be ɖe aɖe xɔ aya na wo mawu ŋugbe yi ke do ɖe elolo wu o mate ŋu awɔe o ye ta ɖe ye trɔ ɖo mawu be nyama ne gblɔa enya sesẽ ne be atsɔ ke wa tsɔ ke o vɔ ne ma tsɔ ke o wa mawu enya megagblɔ be ɖe yeatsɔ nye Mose akɔ ɖɔli Israel tutu ŋkɔ nye le agbalẽ yi he ŋlɔ tutu Mose tsɔ nu kɔ etsɔ be kpekpe kɔ da ɖe enu dzedze nua dzi ebe mawu etia ma ewɔa hã ma ne be aɖakple wa ɖu ɖe nye asi nye afɔ nye me ya va lé papa tete tsi agbɔdzo na o ebe ya wɔ eya wòazu ŋkɔ dukɔ gã abe gbe yi le gbɔgblɔ be Israel ƒe mawu ɖe Mose ƒe mawu kɔ anɔ gbɔgblɔm gake Mose be awɔ eye tsitre tsitsi ɖe me Mose megblɔ be ne wu ame ɖe o tsitre tsi ɖe me la ɖe mewu ame o tsitre tsi ɖe me la ɖe edo agbe la be nu ne nyo na me nenye be ye agatsi me ye nu anyo na me hã ɖe ne nɔ nene Paulo be ye dzi be yeazu busu ne Israel nakpɔ ɖeɖe eye enye tsitre tsi ɖe me la be agbenɔnɔ bebe menye agbɔsɔsɔ be nya yo abe Mose ɖeka ewɔ nu Eliya ɖeka wɔ etɔ mikpɔ Yakobo Yesu nɔvi ɖi ɖase tso Eliya ŋuti Mawu ŋutɔ le ɖase ɖim le fia tso Mose ŋuti Psalmo ƒe agbalẽ ta 119 kple 29 ebe egblɔ be yemetsrɔ̃ o egblɔ be anye be ne yetsrɔ̃ nenye be Mose yeƒe ametiatia la metɔ ɖe gbagbaƒe ɖewo nu le yeƒe ŋkume o eye woɖe yeƒe dɔmedzoe helĩhelĩ la dzo le wo dzi bena yemetsrɔ̃ o igɔme nye be Mawu ŋutɔ le gbɔgblɔm be nenye be yemetsrɔ̃ Israel o ɖa nenye be yeƒe dɔmenyuie na Mose ƒe nyaxɔɖeakɔe nyaxɔɖeakɔlawo megale anyigba dzi egbe o nyaxɔɖeakɔlawo megale hamea me gbe ɖokuitɔdzilawo sɔgbɔ le hamea me mina miawɔ nyaxɔɖeakɔla ƒe dɔ haleluya megagblɔ be ɖe yewoa sɔgbɔ afi adze egɔme ebe menye agbɔsɔsɔ be nya yo haleluya nu yie wɔna nukunu na Mawua eye nye be ame ɖewo kpɔ ga ame ɖewo mekpɔ ye wɔna nukunu na Mawua ame ɖewo dzi vi ame ɖewo medzi o ye wɔna nukunu na Mawua ame ɖewo ɖe srɔ̃ ame ɖewo meɖe o ye wɔna nukunu na Mawua wode bubu ame ɖewo tsi wode bubu ame ɖewo tsi ye wɔna nukunu na Mawua awo nu ka ye wɔ nukunu nɛ ne miekpɔ Yesaya ƒe agbalẽ tabla 5:9 kpekpe 15 kple 19 dzi me gbetege ɖo ebe nyateƒe mele dua me o eye ame sie ɖe eɖokui ɖa tso vɔ gbɔ la etrɔ zu ame siwo me tim wole etrɔ zu nuhaha Yehowa kpɔ esia eye wodze vɔ le eƒe ŋkume be ame aɖeke meli sie le efia dzɔdzɔe tsom o eye wòkpɔ be ame aɖeke meli o eye wowɔ ŋkunu nɛ be nyaxɔla ɖe akɔ aɖeke meli o
Amewo le dua me alo. Nu ka ta woame aɖeke meli o. Nyaxɔla aɖe akɔ aɖeke meli o. Be nyaxɔla aɖe akɔ aɖeke meli o. Ne míenya nu yiwo le edzi yim le míaƒe duwo me, nu yiwo le edzi yim le Togo, vɔ mi mate ŋu tsitre ɖe me na Togo, naneke mate ŋu ŋkunu na Yehowa wo ema o. Elabena enye be míexlẽnɛ le míaƒe ŋɔŋlɔ kɔkɔea me Biblia me be ɖe. Midi dukɔ si me miele la ƒe nyui. Midi dukɔ si me woɖe mi aboyo le ƒe ŋutifafa, eƒe dzidzedze, eƒe ŋgɔyiyi. Ekema eme anyo na miawo hã, elabena du si me miele ƒe nyona me, ƒe ŋgɔyiyi me, ƒe ŋutifafa me miawo hã miaƒe nyona le, miaƒe ŋgɔyiyi le, miaƒe dzidzedze kpɔkpɔ le. Hallelujah. Ne wogblɔ be ame yi dahewo le Togo eɖuna miliɔn 2 le leti ɖeka me ɖe, ne ne ewɔe ya ate ŋu ɖo. Wobe ɖe, esi nya na nyui ɖe ɖo. Wobe ɖe, ame dahe mamlɛ le Togoa, leti ɖeka miliɔn 2 esuna esi. Vɔ hã nye Togotɔ, ye le Togo. Ne ne na ɖu. Ne glogodo miliɔn 2 alo? Bere ko eme kɔa? Eme kɔ na ame sia amea? Ne ɖu miliɔn 2 gbea ɖe, makpɔ le fia. Le tsikuku miliɔn 2 makpɔa? Fia ɖe. Dzɔgbevɔ̃etɔ, Mawu be du yi me ye woɖe mi aboyo le. Ne woɖe aboyo le si ele abe gakpɔmenɔla. Ame yiwo le atiti me la ɖe, ate se miliɔn 2 Fia nenye be atiti me nɔla te le miliɔn 2 xɔ le tsikuku ɖe, ame yi evo le ɖokui si le yi le gbɔgbɔm ɖe, nene wòakpɔ le tsi ɖeka. Fia ɖe, mi gblɔm na mi Mawu le ɖe, eye nye be ɖe, tsɔ wo antrɔe na dzidzi ɣleti. Ne ne da ɣletia ɖe, ne antrɔe megate va tɔ ɣletia o hã ɖe, aɖo afia ɖe tete. Alo? Ta ne le gbe dom ɖa ɖe dua ta, be me no nyo na dua ɖe, godo eme anyo na wò wu ale yi wòle egbea. Vɔ dzɔgbevɔ̃etɔ ɖe. Kristotɔwo me gbe dom ɖa ɖe dua ta o. Wo gbe dom ɖa ɖe nu ka ta o? Nye ŋutɔ enye kple vinyewo. Nyɔnu Togoa nyɔnuwo do na gbe ɖa wo lo. Mi ƒo asikpe na nyɔnuwo nam. Obe nyɔnuwo do agbe ɖa tɔ mi ƒo asikpe na nyɔnuwo na. Nye menye nyɔnu mi le genye kpɔ ye. Yɔ ne abe ɖe be mi ƒo asikpe nam o. Fifia ɖe. Nyɔnu yi le gbe dom ɖa le Togo hã mi nya le do agbe ɖa. Hã? Agble nya sia. Do agbe ɖa ya ŋutɔ ta. Yehowa yram. Yra vinyewo. Awo. Esrɔ̃ ya. Ŋutsu abunɛtɔ ma ɖe. Nu yi wɔm le gbɔdzia ɖeka nya. Ɖo yi dzi vi ɖe gbɔdzi nye menya o. Yehowa yram. Yram. Bebe yram naga yram ke. Ne yram kaka o tio ɖe. Yra vinyewo. Hallelujah. Ne yram o tio ɖe. Ne nye ɖeka ko be ya yra tio ɖe. Yra vinyewo nam lo. Ye viawo me ɖe. Ɖeka ya me bu ne o. Gake ya ɖe megayra. Evi ma bua me ma ya megayra ya o. Ya yra ne didi tso egbɔ. Meƒo gbe ya. Meƒo gbe hã. Leke ye me ya te nyo na o. Leke ye ti vivi kple ti veve adogoto vudo ɖeka me. Egblɔ na mi gbedo ɖe ƒe le Devego. Miaƒe ŋutsu ya xe le mia gbɔ le fia fi ku yi tsɔ ɖe. Etɔ abe kpɔ ɖe nɔ fi ma ye le fi ma ye me mi va do na gbe ɖa, me na mo ga yi nɔ. Egbe do ɖa me le koa.
ame bubu nya nye ɖeka yi efia tsɔtsi ɖe va le gbe dom ɖa woƒe nunɔla kplɔ wo va fia wo nu kekekeke va tɔ te vɔ kɔa nu yiwo fia nye mesi o game dzidzi tso gbɔ nye ɖeka le gbenye dom ɖa kɔa mawo be malé ŋku ɖe ame ŋuti melé ŋku ɖe ŋuti kɔa eʋu to nye fi wo le nye meɖo la se nyi gblɔm wole va medzo si mawu na nunɔla na gbedodo ɖa be tanya woado gbe ɖa ɖe Togo ta nu yi gblɔ meita wo be do gblɔe eva mi mase me ne do gbe ɖa kɔwo dzo kɔa mawu na be susu nye va le nyɔnu ma ɖeka ko dzi wobo ne do gbe ɖa ɖe Togo ta Togo la ta eye woyia nyɔnu ka nyɔnua va Yehowa ye abɔnye abɔnye lo abɔnye abɔnye le ve Yehowa abɔnye be yɔdɔ abɔnye na 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 abɔnye keka nunɔla be mitrɔ va oyi efe ok fia mi ado gbe ɖa ɖe Togo aʋakɔwo ta bena woawɔ nu yi le teƒe woadzɔ dumeviwo ŋuti womanye akpotsora ɖe dumeviwo ŋuti o womaƒo dumeviwo gbedoɖa Yehowa ye be abɔnye Yehowa be abɔnye Yehowa abɔnye miado gbe ɖa ɖe ʋɔnudrɔ̃lawo ta minya ʋɔnudrɔ̃lawo me teƒe wɔme woe anyigba nya le Togo zu agba ne ƒle anyigba leke woatsaka nya kekekeke anyigba va tsɔ na amebu ta miado gbe ɖa be Mawu ne na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe gbɔgbɔwo woadrɔ̃ ʋɔnu le nyateƒe kple anuku aɖe kple dzɔdzɔenyenye me Yehowa ye abɔnye gbedoɖaƒea wòva ye ma meɖe ƒe me kɔa ebe wò nyona ele dui me ne le ƒe nyona me ta miado gbe ɖa ɖe dukɔa ta zɔ ne le Kristo hamea me le Togo ne hamea le dɔ lém ɖe woya nu kae na wɔ o hã na le dɔ koe alo mi be tatɔwo menyo tatɔwo me teƒe wɔm wa meka gblɔ na Mawu nya mi se no me tatɔwo ya ne mi be gbedom ɖa ɖe tatɔwo ta o ɖe leke wɔ ye hamea nɔ nyi o ɖeƒe me le kɔkɔma mi be o tatɔwo la do gbe ɖa ɖe yewo ta ne tatɔ srɔ̃ zu glɔmadi kotoku wò kpla le aƒe me ate ŋu vo awɔ subɔsubɔdɔ nyuia ne tatɔ ƒe viwo wozu eƒudzave nɛ leke wɔ ge akpɔ kɔ anoti hafi axɔ gbe tso Mawu gbɔ ta miado gbe ɖa azɔa miazu nyaxɔɖakɔlawoa mele gblɔm xoxo menye agbɔsɔsɔ be nya ye o la le yawo ƒe agbalẽ me ta blatɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe le vɔ etɔ̃lia Biblia be nenye be le wo dome nyaxɔla ɖeka pɛ anɔ anyi le akpe dome ame si aɖe gbeƒã mɔ dzɔdzɔe siwo le na ame be wòato la ekema anyo nenye be enye gbetakpɔla nenye be enye nyaxɔɖakɔla ɖe mate va yi da alakpa na ame ya ɖeke o gbedola la ɖe meƒoa nu ebe nu kɔ gbedola la meƒoa nu gbedola be dza ɖo afi ɖe kɔ adze nka o ɖe gbedola le afi sia mi xe wòɖoa ele nu ta xɔ ado gbe ɖa kpɔ Mawu le be ŋkuwo ʋum gbedola la me dzea xɔlɔ ɖɔ ne dze xɔlɔa ele be nanɔ senka kpakple xɔlɔ afi nate lé xɔlɔ kadodo me ɖe asi gbedola la xɔlɔ menɔ asi o ebe xɔlɔ nye me kɔ Mawu gbedola la ŋutɔ ɖe metsɔa nu ɖe ɖokui si be yeado gbe ɖa nu yi Mawu kɔ ɖo eƒe dzidzi ta wòdo gbe ɖa ɖo ta ne mi ƒe gbedola la mi yi afi aɖea
ate ŋu akpɔ be nyɔnuvi ɖe ɖe be no da ɖi va le yi eya nu yi woakpɔ enye be ame aɖe be luʋɔ tsi asi nu yi he akpɔ enye ma amea ƒe luʋɔ tsi asi amea le babla te amea le mamiwo si nu yi akpɔ ema woya kpɔ be ɖe meno nya kpɔ ya lo ye woya kpɔ woya kpɔ be ame yawo wolé be na woƒe dekɔnu eye akpɔ be ameawo le tsɔtsrɔ̃ me yim ta yi woya le wo kom ne eya le avi fam ɖe wo ta meɖe mi le nya gɔme se ma ta yi woya le nu ƒom na amewoa eya le nu ƒom na Mawu ta yi le nya gblɔ nɛ ɔsi gbe eva kpɔ be mele tsɔtsɔ le me na ye be nya menye wo be nya mele tsɔtsɔ le me na ele nu ƒom na Mawu tso dukɔa ŋuti. Eye ne woaƒo nu na ame mawo ɖe afia wo mɔ yi woɖo la to menye va yi gblɔ na wo be sia o ta nyaxɔla ɖe akɔ be nya gbɔgblɔa ɖeko sesẽna ɖeko me kɔa nyaxɔla ɖe akɔ ɖe ne dza ƒo nu na woa medza gblɔ be yeagblɔe ne wòavivi na o ɖo nyaxɔla akɔ aƒoa nu tso Mawu gbɔe ne Mawu le dzidzɔ kpɔ ɖe ŋuti o ekɔ ate ŋu gblɔ nyanyui na o alo ne Mawu kpɔ dziku ɖe ŋuti o ŋka be nyanyui wòagblɔ nyavivi wòagblɔ na o tada mia nye nyaxɔ ɖe akɔ la ye wòxɔ gbe tso Mawu gbɔ na o be nate trɔ ɖe ye ŋuti nya ye wòya gblɔ na medza vivi na o gbeɖegbeɖe eɖe ƒuƒu eme kɔ mise gɔmezɔnu yi ta ye enya nyo sesẽna le nye be tome ɖo ɖe yi me va ɖo Togo ɖe Mawu ble me va Togo magblɔ maƒo nu si gbe Yeremia be Mawu ble ese ebe gbe fifia Yesu kokoe na amewo katã ne eƒo nua ye be nya vea dɔme na ta eva tso nya me be ye magagblɔ nya ɖeke le ebe ŋkɔ me Yeremia ƒe agbãta bla ƒuƒu asiekelia ebe gake ne emia nu ɖe enya zu abe edzo le ebe ƒuwo me le ye fiam ta ne o ke nu ka wate ŋu gblɔ enya yi ke o gblɔ enya adze dzo nya axɔ dzo meva ɖo lo me Mawu be nye megbɔ be dɔli na ye ma dɔli ma wɔ meva ɖo edɔ aɖe ebe do gbe ɖa kaka va se ɖe si me akpɔ tɔtrɔ le Togo amen anu ka ma wɔ ta ne me yi radio magblɔ nya kɔa magblɔ nya yi ke Togo tɔwo afɔ asi ƒe na alo ne mɔnu kpɔkpɔ sɔ si nye maƒo nu na dukplɔla kɔa magblɔ nya yi ke avivi ni kakakakaka ye wòafɔ asi ƒe ade asi kotoku me be xɔ alo ebe ne wòate ŋu akpɔ nyaxɔla ɖe akɔ nyaxɔla ɖe akɔ nye nu kɔ dɔla Mawu dɔla nye nu kɔ ame yiwo Mawu dɔla yiwo ge o me yiwo kplɔ abosam ɖo lo wonye Mawu dɔla kɔkɔewo tabi ekpɔ be wonye ame kɔkɔe ne nye gbedola la ɖe ne nye eme nyaxɔla kɔ la ɖe la nye ame kɔkɔe agbenɔnɔ la nye agbe kɔkɔe eye ngo nu ɔnu kɔ asese egblɔ na Ezekiel be me wo ngo o sese wu akɔbli o sese wu lo ta me kpe diamond be ele be dukɔ yi me dɔ o ŋutɔ o dukɔ gbɔ me dɔ o ɖo vɔ wo be ta sese woƒe ngo sese be natsɔ wo ngo sese akpekple woƒe ngo sesea ebe me wɔ o abe akɔbligli woawɔ aʋakpakpli o gake wo ma aɖu dzi o tame ebe ɖeka le akpe dome ta menye agbɔsɔsɔ be nya yo ame kɔa megagblɔ amewo mele gbe do na ta Israel me ado ɖɔ Yeremia ta atɔ̃ ƒuƒui gbãtɔ miƒu du tso afi yi afi me
le Yerusalem ƒe ablɔwo katã dzi eye mi kpɔ ɖa eye nenye be miekpɔ ame ɖeka pɛ le wo dome si le nuteƒe wɔm si le nudzɔdzɔe wɔm eye wole nuteƒewɔwɔ dim la ekema matsɔ ake dukɔa. Nenye be woakpɔ ame ɖeka le Yerusalem. Hallelujah. Ɖeka. Egane ne wo ɖeka pɛ anye ame dzɔdzɔe, wo ɖeka pɛ anye nyaxɔɖeakɔla, denɔ anyi zɔ. Wɔne dɔ lɔ kɔ agatso. Amen. Ne wo ɖeka pɛ ate ado gbe ɖa. Nyekpa, Yehowa megblɔ be woava yi do gbe ɖa le Palais de Congrès. Megblɔ woava yi do gbe ɖa le Salle Evala. Ebe nu kɔ. Eye me dzi ame le wo dome si atu gbagbaƒea eye wòatɔ ɖe ŋkunye me le dukɔ la ƒe ŋkɔ me bena magatsrɔ̃e o. Nyaxɔɖeakɔla ɖe enye ame yiwo kpɔna abe le wole nye kpɔ yo. Mele Mawu nya gblɔ eta mie le kpɔm ɖo. Ne me ya do gbe ɖa ɖe, me va yi nɔna afi ɖe hã me woakpɔm be mele gbe do ɖo. Gbegblɔ nɛ na mi. Ne mele gbe do ɖa sɔ nye ŋutɔ hã menyana be mele gbe do ɖo. Ra aʋayawo le Ukraine, fi ma ye menɔ. Gama mea, wobe Mawu meli o. Wobe Mawu meli o ɖe woanɔ gbe do ɖa ame ɖe anya be Mawu ame ɖe anya be le gbe do ɖa. Ne mele gbe do ɖa, mi kpakple Rɔsiawo nɔ xɔ me. Eƒe gbãtɔa mia Afrikatɔwo me ve, Rɔsiatɔwo me ve le xɔ ɖeka me. Ne le gbe dom ɖa ɖe woava yi sa amewo be le gbe dom ɖa. Game me srɔ̃ le yina do gbe ɖa enu yi teti ma va na wo. Me gbe dom ɖa. Ɖohi anyi ko me nɔ da ɖi. Ɖohi me mlɔ anyi. Ɖohi me nɔ anyi le nu ŋlɔm. Ɖohi me le nu xlẽm. Me le gbe dom ɖa. Ye na me nya le ya te nɔ gbe dom ɖa gasia game. Anɔ nu bubu wɔm. Yi nɔ gbe dom ɖa dzi ma nɔ gbe dom ɖa keke adzo yi alɔ me. Gbɔgbɔ nye ya gale gbe dom ɖa. Ta mi nɔ gbe dom ɖa dzi madzudzɔ me nya be nye nu yi woate ŋu awɔ. O hã ate ŋu asrɔ̃ ya wɔe. Amen. Ta me hiã be ma yi afi aɖe afi ma do gbe ɖa afi sia afi me le me gbe dom ɖa. Me hiã be ame aɖe va kpe ɖe ŋuti nye kokoko va mi nya. Na me kpe ɖe ŋuti mi le gbe dom ɖa eyiyi na wo, enyo na wo. Wɔnua nye be gbedoɖalawo mede ha o. Hallelujah. Nye dome ne ye do na gbe ɖa ɖe ta ne. Fred dzi ŋutɔ do na gbe ɖa ho. Tave ganya. Nunɔame si gake wona nu amewo xɔna. Wobe ɖe sisi blisi kple lo kpɔ. Agblɔ be wobe ekpɔn kple lo wonye xɔlɔ. Ye elo se be ɖe ekpɔn dze dɔ. Le ave me. Nye ka ye eloa. Elo va yi fɔ nake. Kɔ yina ekpɔn. Le avea me. Ave me kple etɔ me ɖe fi ka nake nɔna wo. Va ekpɔn xɔ nake da kpe na lo. Elo hã va dze dɔ. Eye ekpɔn hã se be ɖe elo dze dɔ. Minya nu ka ye ekpɔn wa? Ekpɔn va yi kuti kɔ yina lo le tɔ me. Va elo xɔe. Enu nɔ ame si gake wonana nu amewo xɔna. Ŋɔŋlɔ kɔkɔ be miado gbe ɖa ɖe miabe kplɔlawo ta. Nkata mate do gbe ɖa wo kplɔla ta. Nkata nye ma do gbe ɖa ɖe dukplɔla ta. Nye me do gbe ɖa dukplɔla ta nu vɔ nye na me. Ŋɔŋlɔ be mi do gbe ɖa ɖe do gbe ɖa amewo katã ta. Gbã bia gbɔ mi do gbe ɖa ɖe fiawo ta. Ye wo yɔ ɖokuiwo be nye kristotɔ. Enye Mawu be sedede be na do gbe ɖa ɖe fia ta. Ye me do gbe ɖa ɖe ta o ɖe. Ena me ɖe le gbe dom ɖa ɖe ta abe nu katã wa do gbe ɖa ɖe eta hã. Eke wa zu. Togo ne do gbe ɖa ɖe dukplɔla ta ƒe zu nu kɔ. Alo? Alo? Ye ma? Ye wo ŋlɔ ɖe Biblia me.
Luka pas dans la table à voir de quelque chose là voir derrière. Là ton voix derrière pardon. Luka table à voir de quelque chose là ton voix derrière. Regardez le coup. Minonzo. E mi adogbera le réa katan rime. Bena wa kpo e bena mi eje. Bene mi adogoto vont si vous voulez me vaguer là mais bena mi aten ato de amagoto vi la fon kuma. Yonuko ni nonzo e mi anogbe dom da le re o katan yi mi nonzo mi no moreri le gbedo do da me le re o katan yi me bena wa ten akpo e bena mi eje bena mi adogo le nu si o katan do la va e me la me eye bena mi ejera aten ato de amegbeto vi la fun kuma. Hallelujah. Afia ko Yehowa na mi nya le bena COVID avai. Allô? Fine. Wa glan yiwe no va yivo. Ni wa kpledo a. Wa ga sese we ma. Allô? Ebe mi nomo njo, mi nomo hehi. Madekuku na mi adoma amasiama. Obe ya egbe voa ewo na do ya leke voa na ebe ya nu ya. Na cho sorabi akojuri. Hallelujah. Magawo. No si anu iye wo nto ala ikusora bi akojuru afi anu kwa kwedadi 20 na kojuri baganu ni afa mawo nkataye no zube gbedodora mawo matin vai ple atike matin vai podo yo la wa mo atike na ple anu yo zube sorabi enye nungbelela ye na kojuru atike ya afiano ton mo katante von yiwe gbona wa total ai nenyebe ezu mawo fe gbetakpola le fe dukome eda ode Togo abe gbetakpola ene ena Togo nyabe ye dagbetakpola o deme doko mo bulan be me ka o ye gbetakpola o we na Togo nyabe gbetakpola o la ene e yo bulan na o be na o ma jijonu fofo nam to mi anti apo nya ka o pon vie na gbogbo to nti be na ga do cho nu mo ya zo be Togo ya ne to nya yo mi bulan na pe allo Togo ya do me ga gbole bunu do me bulan na gbole na me ga do le nu me azon never susu me na wa nye kaba Togo ya aka ne wa doji kwa nya be Togo ya allo nya be Togo ya ka wa ede do ki o le me voilà Togo ni gbanji me do ki o de le be nya yo wodo chonti Togo afo nyonyoa ku o me yo ko de nyigban alesi miejiko nuka emieji o gbegbe emieji na Togo a gbegbe emieji ne a yeji nwie ne ta ne emieji nwie de mkamia o enwi ne emieji nwie de mia glo nwie banya ne emieji nwie nyonto mia o nwi ne emieji nwie e mie pa mado le gbegbe o ma mia zonde eji.
Hallelujah. Míatrɔ zu asrafowo le dua me. Nyɔnua na va yi wu ame aɖewo lo. Aƒo nu na ameawo. Nu yawo mene lia. Mefia be nenye dzomevi o ɖe. Megawɔ nenema o. Amen. Amen. Minɔ mɔɣeɣi, minɔ ŋdzɔ le gbedodo ɖe me le ɣeawo katã yi me bena woate ŋu akpɔe be edze be mia adogo tso ŋugbegblẽ siwo katã gbɔnɔdzɔdzɔ ge la me eye bena miate ŋu atɔ ɖe amegbetɔvi la ƒe ŋkume. Amegbetɔvi la ƒe vava ƒe game su. Nye tsitretsi ɖe me la megawɔ abe Petro, Simon kpakple Yohanes kpakple Yakob siwo kplɔ ɖe asi eye wokplɔ yi ɖe Getsemani bɔ la me eye wòʋu eƒe dzi nɔ gblɔ nɔ be nye nuvɔ lé blanui yi ɖe keke ku me do gbe ɖa kpli eye wòdzo abe kpedaƒe ɖeka ke wòva yi dze klo eye wòle gbe dom ɖa kaka eƒe ɖeɖi fifia zu abe eʋukɔ ene eye wòtso va yi akpɔɖaka sia. Amiti si gɔme ye Petro, Yohanes kpakple Yakobo wolea, atia le ʋuʋum. Atia le ʋuʋum. Nu ka na atia le ʋuʋum o? Wole ƒã lum. Wobe do gbe ɖa kple wole ƒã lum. Egalũ ƒã wɔsia do gbe ɖa nɔ mo xexi. Ekema Yehowa aɖe eƒe nu aɣlawo afia wo. Mebe nenye be ele sia wɔma Yesu ƒe vava mava li o. Nu katã malili o ɖo elabena Biblia be Yehowa ƒe nya ɣaɣlea li na ame siwo vɔ̃nɛ la. Yehowa ɖea eƒe nya ɣaɣlawo ɖe go na ame siwo vɔ̃nɛ. Ne le Yehowa vɔ̃ma ekema anɔ gbe dom ɖa eye ga me Yesu gbɔna ana anya. Malili o akpɔ. Mawu ne yera. Amen.